Weldon School Katete yayegaruze chikopo chompira gw'ebigera bw'aboja bw'amashomero Gambara district ubwanyuma yo kusinga Antari School na Gori ntari yemwe omufino zerizoba. Weldon School niyo yabanza kuteba bita Antari bija bateba Gori yo kwinganisa konko mu cweka cya kabiri Weldon School yateba Gori 3 zikuratine nukwe kusinga. Ogwabojo gutakatandikire habanza final zompira gw'ebigera bw'abishiki aho St Andrews Rubindi yasinga Kashaka Girls na Gori ntari 3 mu kusumana na za penalty bwanyuma ya timu zombi kugwa chikazi Gori mwariyemo. Abasinga bahebwe biconca hagati yo kujaguza kandi na timwe zisingiro mu volleyball, netball, basketball, handball hamwe na hockey nazo zahebwe bukopo byazo rizoba. Omugandi timu yompira gw'ebigera bw'aboje yabugangara Senior Secondary School hamwe na nebice ya Cyabugashe nazo zisingire mpaka 2023 mu mizano ya senior ya district ya Rukungiri. Omufino zabojo bugangare singire St Paul's Katojo na Gori ntari yemwe kandi ombici Cyabugashe singire Kashenyi na Gori ntari biro mu kusumana na za penalty kandi mpaka zona zibira cyayi cya Rukungiri. Dero timeze mu makobore bugangari St Paul's Katojo Cyamakanda St Gerards hamwe na Nyabetete nizo zaraberaho kujwekera district ya Rukungiri mu mpaka za region ya Kigezi eziri kwija kutebekana subwo mu Rukungiri. Abwa TV West and Aloysius Byamukama hamwe na Dan Basibye.